bilmektir. Altın yaşlı kündürdün barkın biz sezbey. Ötkörüp biz al gezdin kadırın bilbey. Okuçuluk kündürdü yesteyli bugün. Sarınçlar yazılsın katkırıp gülüp. Sarınçlar yazılsın katkırıp gülüp. Rahmatlı aytalı ene atağa. İlim berip çoğun aytın ece ağayga. 10 yıl birge okugan dostaş dostum. Kayda bol aman bol açılsın yolun. Kayda bol aman bol açılıp yolun. 10 yıl birge okugan dostaş dostum. Kayda bol aman bol açılsın yolun. Kayda bol aman bol açılıp yolun. Kayda bol aman bol açılsın yolun. Kayda bol aman bol açılıp yolun. Tektiri sazay Tevişi oynoy türdüm kas Teng tuştu teng tuş sağınsa Tegereme teken o güzdüm can. Kaydasınlar kurbu kızlar Teng tuş ballar kaydalar. Жақсы келдіңер ме? Ұзақ жол басып, мектепті естіп, сағынып келдіңер, сүйінішке ұларсың олар. Естегенде тегерелет көзден жаш Келгелечи жолуға көңіл açып олтыруға Құрбылар ансыз делі өмір аз. Emese бүгінгі біздің халықтың темасы оқушыларымыз. Мен күткен, тұрмыштағы мен күткен, мен ойлаған, мен алдыма қойған мақсатым. Мен ошол мақсаттардың қаншасына жеттім. Тілектерімнің қаншасы орындалды. Ушундай темада biraz әңгімелешіп өтөбүз оқушыларым. Эмесе алғашқы сіздерге менің берген сұрағым, мен тұрмыштағы бүткөн мен қойған мақсатымның қаншасына жеттім? Қана кім жауап береді? Саламатсыздарбы, эжеке
Eskilerim bizi şu Atamaz'ı tanıdım. Susar Ecekevich, ağayın Bakırağay'ın Uzaklar aldı. Bizi uçurgan siz olasınız Eceke. Sizi suyganınız için, sizi silahınız için biz geldik. Rahmat. Üçüncü hareket oldu. Hangi biri söylüyor? Ben ошол ойлоп отурмун 100% эле сиz жетиңиз деп ойлойм. Yeniniz. Sen özüm. Биз өзүбүз Allah'tan биз дагы Кудайга шүгүр. Сіздер көрсөткөн, сіздер багыт коюп берген жол менен биз көп нерсеге жетиштик эжеке. Үй бүлө күттүк. Бир үй бүлөнүн атасыбыз азыр. Ошол үй бүлөгө туруктуу түргүк болуп турабыз. Сіздердин берген билимиңиздер менен, тарбияңыздар менен. Үйдө берген тарбия башка, бул жердеги тарбия башка нерсе экен да. Анан көчөдөгү тарбия башка нерсе экен. Бардыгы келип, ушу турмушка бир түрк чыңалууну алып келет экен да. Бул жерде окуп билгенибиз болот экен, тамга тааныганыбыз болот экен. Бул жерден ошол нерсени таанып кетет экенбиз. А турмушта башка нерсе экен эжеке. Турмуш өйдө чабат экен, ылдый чабат экен. Ошону баардыгын көрүп чыңалган. Мына алдыңыздарда аябай жакшы мына көрдүңүздөр. Өзүңүз көрүп сүйүнүп аткандырсыз. Баардыгы мына бул жерде Жақсы көргенмін. канчо эне болуп бала тарбиялап атат, канчо ата болуп семья багып атат да мындай. Баардыгын Кудайга шүгүр эжеке. Биз өзүбүз жеттик ошо сиздер берген Ана кыздарга 11 класста билесиңерби? Чыңгыз Айтматовдун 70 жылдыгына баягы каармандарды ошол Jamilani oynab qizil jo'qdi baylangan bo'yicha ko'z oldida qolganda. Bizde Altanbaz'ın terbiye berip, gelecekte yol açıp berip, bu yerden uçtuğunuzdan rahmat sizlerge çoğun, tazim ederiz barımız başlayıp. Biz degen көп нерселерге жетиштик. Өзүбүз ойлогон, өзүбүз тилеген ой максаттарыбызга жеттик. Бала чакалы болдук, семья күттүк. Кичинекей мамлекет курдук. Ошол мамлекетибиздин аркасы менен ар кайсы булчуңдарда жүрөбүз. Кайсы жерге туз насип кылган жеринде жүрөбүз иштеп, ал Таладан, Москвадан келдик, Иркутск, Чита, эми бар жок жактан келдик. Уланды, туз насип буйруган экен, ошол жактарда жүрөбүз. Алдыбыз 5-6 бала болдук, аркабыз 2-3 бала болдук. Кудай кааласа алдыбыз кыз берип, келин алган даражага жетип калдык уже. Баары сүйүнүчүбүз тең бөлүшүп, аябай кубанатабыз, катташайлы мындан ары деп атабыз. Бүгүн кече 2-3 күндөн бери аябай сүйүнүчүбүз коюбузга батпай, сизди көргөнгө да шашылып келдик. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай тарбия берип бизге бизди жакшы урушуп, жакшы жолго салып койгон кездер анча шокту кылчу элек турат. Эжеке бизди мынантип жакшы сөздөрүн айтып, мындай болула деп, эжеке аябай жакшы сөздөрүңүздөр кулагыбызда дагы эле жаңырып турат айткан сөздөрүңүздөр. Рахмат ошо баарыбызга рахмат, жолго келгенге кыздар. Бул да болсо турмуштун шарты, баш элебиз. Ошо жакшы ойноп, жакшы күлүп кетели. Сиздерге рахмат чоң. Сиздердин ушу берген тарбияңыздарга чоң рахмат. Кандай десем, ушуна балдар, кыздар, досторум, классташтарым айтып кетти. Сиздердин берген ушундай тарбияңыздарга таазим этебиз. Бизди жакшы жолго жолдодуңуздар. Баардыгы айткандай бир семьянын балдарыбыз, атасы, эне барыбыз ушу биз айткандай уул берип кыз чыгарганга уже жетип калдык. Ошол классташтарыбызды сүйүнүп аябай толкунданып турабыз. Биздин көз алдыбызда мурда кандай окуп бүтүп кетсек, баардыгы эле ошондой эле сезип атат. Эч кимде өзгөрүү жоктой да. Карабагандай ошондой ооба, ошол калгандарга да ишиңерге ийгилик, ушул дайым ушундай жолугушуп, жакшы эмеде жүрө берели. Рахмат сиздерге да. Шоктону аябай шоктончу, аябай шок класс болчу, 2 класс тең.
аябай уруштуйсуздар. Биз ошол мезгилдерде билген эмеспиз. Ушу урушат деп мектепти бүтүп кеткенден кийин ошол сөздөрүңүздөргө ынанып жеттик, ошол акылыбыз жетти, ошол сөздөр бизди жакшы жолдо айткан экенсиздер. Кайтара ушу кеткенден кийин мектепке кайтып келгибиз келди бардыгыбыздын. Бирок турмуш жолуна аттандык. Дальше рахмат ушу деген тарбиябыздарга. Саламатсыздарбы? Ошо сиздерге чоң рахмат биринчиден. Ошо сиздер атамгасын таанытып, Рустам эжеке бизге аябай жакшы тарбия бердиңиз. Бизди уядан учуруп, сиз Солечка аябай жакшы тарбияңызды алып, уядан учуп кеттик. Ошо мынау классташтарым айткандай эле баарыбыз ушу сиздердин жакшы тарбияңыздар менен жакшы жолго аттанып, өз максаттарыбызга жеттик деп ишенип алабыз. Баарыбыз эле ушу үй бүлөгө бир семьянын энеси болуп, балдарыбыз атасы болуп, ушу жакшы баардыгыбыз жетишкендерге жетишиптирбиз. Аябай баары жолубуз түгөл келип ушул жерде отурганыбызга аябай кубанычтабыз. Туган жердин топурагы алып дегендей айылыбызга келип аябай сүйүнүчүбүз ойносо батпай турат. Ошо сиздерге аябай чоң ыраазыбыз. Башыбызды ийип таазим этебиз. Рахмат. Ne deysiz? 10 yıl okuttunguzlar bizler, bizde terbiyemizdeki verdinizler. Hazır her yerde duruyoruz dünyanın her burcunda. Rusya'da bakıyoruz, Kazakistan'dan gelip bakıyoruz. Şu eskerden alınan bilim yüzmeden biz özümüzde yemek otağız da. Mesela şimdi Orus bilden bergeni Musa Ayuz var ya, oşular, köp bollar oşular, faydası değil de. Muğalimin bağlı mömölü darak eken de iyi hemen şun berettigende hiç. Sizler bizim medyetinizler çoğunda bizden aldık yemelde. Tazim etip silah isterdi. Özüz şu Allah Teala vergen tuz nasip buyurgan yerde rızkımızı taap jüröbüz. Kudaya şükür bereriz. Bala şakallı olduk. Durmuş yolundayım. Budan nardarıp turizme silaşıp sizlerdi görgende var esasınız. Elinde kuşlar. Баягы биздин берген билимибиз сая кетпептир. Менин баягы силерди урушуп, жакшы сөздү айтып, жаман сөздү айтып, тарбиялаган тарбиям бекерге кетпептир деп өзүмчө ушундай териме бакпай сүйүнүп турам. Мынакей. Турмуштан өдөсү бар, ылдый бар. Мына ошол ылдыйдын өдөсүн менин окуучуларым мына карап турсам, силер көбүрөөк тарттыңар. Ошол мезгилде кандай күндөр өттү? Ошон үчүн баардыгыңар ушул канча азыр мына 45 окуучу дейт. Ушунун баары мектепти бүтө алгандар жок. Себеби ошо тагдырдын татаал тамашасына силер жолуктуңар балдарым. Ошондой болсо дагы, ошол кыйынчылыкты көрсөңөр дагы, ар кайсы жака кетсеңер дагы, мынантип мектепти эстеп, биринчи жолу ошо атамгасын тааныттык эле ушул жерден деп баардыгыңар чогуп келипсиңер. Баардыгыңар болбосо да көпчүлүгүңөр жакшы келиптирсиңер. Ошо келгениңерге рахмат, унутпай келгениңерге. Ошо келгениңерден эле мен ойлоп атам, менин окуучуларым турмуштан баардыгы ордун тапкан окуучулар болуптур деп. Баягы азыр бирин айтып чыгымы чүйнөнүн кайсы бөлүктөрүндө кандай кыйынчылык замандар өттү. Ошол замандарга боюн бербей мына жакшы окуучулар болуп келиптирсиңер. Келгениңерге зор таасир. Мына силердин турмуштагы эң биринчи ийгилигиңер, мына үй бүлөктү, ата болуу, эне болуу, эң биринчи ушул силердин немеңер ушул менин оюмчачы. Жеткен ийгилигиңер, ушул ата эне болуу, баланын жытын жыттоо, кандай экенин билип мына эметип атсыңар. Бирок ата болсоңор дагы, эне болсоңор дагы менин көз алдымда баягы эле кичинекей кыздар, баягы эле кичинекей балдар болуп турасыңар, эч өзгөрүү жок. Ушул мына жеткен максатыңар ушул. Мына мектепке келгениңер чоң нерсе деп. Ар дайым жаш жигебиз да биз. Силер ар жаш, баягы
koşayıp gideyim. Vallahi Asya'da bak, orada bak. Çok konuşuyor. Benim sigara çekip çok kırılırım. Ben yoksa ama ben çekip olsam bir sigara satmaz. Neyse sen pasportunu gösterdi. 18 yaş var mı senin dedi. Buna men görüp günde görüşüp atkan Şerbek, Kuşlar, Juska, Temiş. Men mындай билем ушулар турмуштан өзүнүн ордун. Кандай окуушулар ушулар? Шок. Ушулар силер үчүн мен канча сөздөрдү, канча ыйладай болуп келип сүйлөйт элем, а? Анан карап туруп неме тоо келтирем, ушулар ушунча адам болуп жакшы. Özlerinin turmuşları arabasını yaxşı süylöp baracak. Benim bilişimçe mınдай karap turup bardığınların turmuştun arabasını yaxşı süylöp. Bundan arada uşunday oldular. Gelgenlerge çok taze, müdürlögülü, kaygılbagla, daima bütün bolgula, tegiz bolgula, eser bolgula Allah. Çoğu geri aktarımlar ıntımaqçılıktın belgisi. Intımақ болған үшін birinci bilim alan uyanlarga kayırıp gelip atasınlar. Uşu ıntımaqçılığınlardan жазбай, артайым бар болғыла, артайым денсаулықта болғыla, жақшылықта жүргілер. Ынтымаққа улана берсін. Анан Ертекеңер айтқандай, сілер шоқты атпайы, бірінші маға келгенде отырайған жашына қайбалдар деген, көздеріңір жодыраған кемелі, айтқанды ұққан, ордың айтар. Енген айтсақ, бая бірінші келгенде ешкенде құлақ түріп, анан көңір, бардыңар ошол месінде жақшы оқыған кесіңер, барған сай, жақшы оқушылар деген. Азыр ошол күлкілаш үшін сабақ өтіп қойып, сабағымыз конкурс, мынандай Biletleriniz var, cint da. Biri-biringерге еме болосыңар. Өкө, мисал үчүн өкөңөр тургула. Мына ушу жерде баштайлы. Тургуладагы жакшы сапаттарды айтпай, кимиси жеңген сен неме болуп турасың, күбө болуп турасың. Кимиси жеңгенди бул жакка чыга берет. Гүлмиранын жакшы сапатын айтасыңыз. Жакшы сапатын айт. Жаш кезинде жакшы Başlayın, oyun turlar, sizler öküngөр turlar. Öküngөр. Şerbeksen keme bolup turasın. Мен Эсенбай жақсы сапатта. Айтты. Эсенбай бор. Эсептеп қанша? 1, 2, Ак көңүл аябай. 3, сен эсептеп тұрсың. Жакшы мамиле кылып, акырын сүйлөп, бар жок адам менен тил табышып кете алат деп айтам. 6. Емсин. Элисанын жакшы сапаттары. Sen sulusun. Cepte kalan dökülen dökülen. Даже туğanımsın. Beşinci ben sınıftanam. O bu koşulbaydı. Жакшы. 5 şeker bak. Anda 7 daskaga. Kom otururlar mı? Айтыңlar. Майсалбек аябай. Az keçine dur. Аябай ак көңүл. Аябай Берешет деп айтыр ушундай. адамды классташтарды ушунчалык сагынып күтүп алган эң жакшы көргөн классташым. Koşulbaydı. Андай да болбойт. Жакшы сапаттары. Сапаттары
Oldu mu? Bağlanca oldu ötmedeyim. Canında жүргөн рәсемнің айтаттарын şu алсырап söyleyeyim. Birinciden Nazimet'ten şu bu tanıdım ben Ecekeviz'e. Şu bizi tanıştırgan şu klastaşın benim Ecekeviz olur size. Şu Ecekeviz'e Nazimet'ten. Şöyle mi? O ayıp uğraşmasın. İkinciden Tosun Ayavay akıllı kız olacak. Ta Galacı görmesen Atkara turan kız olacak. Klastaş Bolgar'ın arasında süyüklü kız olacak. Ayrıca ben жақсы көріп тұрамын сіздерді. Дағы деді мен толқын үшін сыйлықтанамын. Şu klastaşlardan Kalanlar nasıl karşı oldu Adamla daha Bir şöyle bakalım şeker. Juska estu чырайлуу. Sen nasıl yapıyorsun? kız bala etti. Bakmayın bana. Akıldı, imandı, ereşe, Sen hissettin. güçlü, sapattı, жақсы. Juska koşuyor bana. Akıllı, nazik, sulu, imanlı. Nimetleri kaynakta bir kaldı değil. Аябай сулуу кыз, акылдуу, ыймандуу, билимдүү, мындай немеси. Сапты десек тұрайлы. Горки, өтө март кыз. Қанша ол? 6 жыл. Менин 2 классташым акылдуу, жакшы ата үй бүлөгө, досторго жакшы дос, ыймандуу, тарбиялуу, сулуу, келбеттүү, спортсмен. 김연, чай бар. Өкінгі. Адамгерчиликтүү, сулуу, билимдүү, Bilen aytıydı. Алтыга нече билишет? жақсы. Sen aytasın da bana. Sen başla. Мен бакыш классташым биринчиден ыймандуу, назик, кызак, чырайлуу, горки. Төртөне тамам программа ай. Декон кем болуп калдым, ишек болуп калдым. Эми декостан чыгарып ишек болуп калдым. Ишек болуп Досторго жакшы дос, ыймандуу, жакшы ата. Sen
Göç akıldı, tertipti, taza. Burası akıllı, imanlı, добрый, aykırı, sulu. Güzel otur. İmandı, bilimci, bilimci, Volker ata, pasajlarına büyük bir dost. Hayır. Kaşı göz kapkara. Sakallar da koydu. Sen köpsün bakar. Biliyorum başkasına ne bir men için köp de. Kızlar, anam bağlar birbirine maksasınlar. Öküne çıkmalarına bak şu çok kabul etmezsinler. Öküne birbirine maklarına yemeğe settir durlar. Ama bağlara başlar. Kullanırken bakmasın. Üç kola çıkma. Buna usulüyle İmandı, sulusu, jakşısı, adam gerçiliklisi. Kaç oldu ise kodası? Şebek. Tövbe. Kaç oldular? Menin bakış klastaşım bir jagынан dostum. Akıldı, imandı, sulu, jakşı ene, merimdi. Үйінде отырдық şu ayver var. Saçı uzun, kaşı gözü kara. Arık, figurna. Güven değil ama. Sulu degen. Oldu, toplayın bak. Onda bak şu otur. Sen bir yakın ökünür. Bir yakın. Çünkü bak. Güzel, akıllı, oyuncu, verimli, verimlica, pasajlarına bol geliriz. Bilimci. Benim dostum sulu, oyuzu, kaşı gözü kapkara, çarşı, kürçoskası böyle. İmandı, borgerin, jakşı dost, kızlarga, baldarga jakşı pastaş dost. Jakşı işkarman, deyip jakşı sapatları көп бирок кыздарыбызды, балдарыбыздын. Hayırlısı көп. Sen dur. Primera akıldı, imandı, bereşe, güçlü, sulu, jakşı, sapatçı. Hepsi. 8 gecikti. Dostum sulu, eski, akıllı, imandı, işlerman. Ayırga turmuş kaç. Bunlar kızların üçünün kimisi güveydi. Sizler karap tutmaz da. Üç kızın kimisi. Saat 8'de. Hem bardak. Bakla. Bak kim güveydi ben mesele tuttum. Başla. Ben Oktay'ım da. Ben Nurlan dostum. Okutuyken Volkan kapatın tuttu. Makta. Kılan değil makta. Üç. yerimdi. Yesin. Ne alternatifleri? Bak seni bitti. Sesli dostum İmamlı. Borma sapatı şorbası Zımbatlı. Borker. Kızı. Toplamıyoruz. Otur bir yakın dur. Oturuyorsun. Sulu, akıllı, imandı, borker, jaroker,
акылдуу, досторго мындай жакшы, имандуу, берешен, Kızlarga en yaşlı тыйкан, шопур. Kaça olur? Ölçülü olsa imanlı, zorker, güçlü, rasalcı, sodayız, çavendayız. Bir emelin yüklenen atası. Hocam muhtaç şartlar atıyor. Dostum, Akban'ın, Ereşen, Boruger, Ergeksin, dostum, Bekentrat, İmandu, Kabarın işletti. Şoku. Kaç yıl oldu? Kaç sene? Uta ben uta atay ayında yaşam meynet kılım meyeceğim dolar. Ben jölün oturuyorum. Vakta koymaz. Vakta şiş. Tut. Utan uzun boylu, kara kaşlı, kara çarşlı, akıllı, umatlı, süsle jakşı ata, benim kaynım o, jakşı kaynım. Oldu. Akıllı, umatlı, emekçil, Valla, Allah ıspat sevim, olmasın. Yendi toplum oldu. İmandu, Boruger, Janoger, Berimdü. Sulu. Jakşı enenin atası. Akban'ın, Bereşen, Mert. Kazma. Krasavitsa. Bardığınızda şu жақсы сапаттар көп болсын, жақсылықтарды көп сөйлеп жүргіле, әрдайым шындай жадырап жайнап жүре бергіле, ұтаққа Mınavı bizden şu sizlerin uçurgan klastaş kızımızın kızı bir söyleyin hep sizlerden sırada var. Şunu bir söyletmemiz lazım. Nerede durun? Kızım nerede bana? Güzel. Yaşamlar menen düşünemlerde kutuktayım. Oşunca gelipsizler. Esağlılar жақсы olsun. Oğul düğün esağlılar. Turmuşlar daima var oldular, bay oldular, esen oldular, bütün oldular.